Lepo pozdravljeni in srčno dobrodošli v današnjo priložnost. Kaj imajo skupnega? Center mesta, čudovit razgled in ogromno prostora. Vse to se nahaja v tem čudovitem trosobnem stanovanju. Ali si predstavljate, da bi vaše večere preživljali s tem razgledom? Za vse dodatne informacije nas pokličite, pišite in z veseljem vas popeljemo na ogled.